Tamактануу өлчөмү. Оорулардын алдын алып, ден соолукту коргоо маселесине байланыштуу Алланын элчиси мындай деп айтат. Тамактанган кезде ашказандын 3/1 тамакка, 3/1 суусунга, каалаган 3/1 абага калтыргыла. Алланын эң жаман көргөн идиши жык толтурулган ашказан дейт. Кудай жаман көрөшүн, Кудай сактасын, Кудай сактасын, Кудай сактасын. Имам Тирмизиде, Ибн Мажада, Ахмад бин Хамбалда келет. Ушул мазмунда айтылган башка хадистер да бар. Ошолордун биринде Алланын элчиси мындай деген: "Үммөтүм тууралуу эң эле корккон нерселерим чоң курсактык, көбүктөө, жалкоолук жана якын алсыздыгы" дейт. Yakın alsız bolboş gerek. Yakın güçlü oluş gerek. Bırak yakın güçlü olsun degen söz hurmatlı bir tuğanım kitap koysun bardığın degen söz emez. Kalimatu hakkın urida bihal batil degen bir erece var. Hakikat sözmenin adamlar başka birine seni kağlaşat deyit da hurmatlı bir tuğanım. Adamlar söyleyip atkan sözler tuttuğura. Bırak oşanın tüvünde başka bir mağızlı kağlap oşun iş kaçırgısı gelevere turganlar var da. Yakın dep koy bizdeki kasiyeti de öseplerken düşünüktörünün birini alıp durup oşonu menen üy bileni karabay koygon, balаны bakpay koygon, paygambarın sünnetlerini iş kaçırmay koyup bir sıtkı gerişin geltirip kal oşo menen dinge bir test tasını tegizip koygon bir tuğandarыбыз ança munça кездешип kalıp atat. Андай bolboş gerek. Demek çoğun kursaklar çoğun kursakты ketiriş gerek. Men baş bolup bardığız ketirin hareket kılış gerek. Velosipedga oturuş gerek dedin aka. Siz de kança arttadınız siz? Men 106 olsun, 93. Andan da düştünüz ele? 84'e çıkım. Anam ne kötörlük ettiniz? Jama maşina alıp, maşina. Amma ke.